Kamu berkan ini election jam ima. Dah clear kok, dah clear kok. Clear. 100%. Sepak kok. Sama. Makasih kok. Maju ini nilai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
naisati Alewa lang yapi upay tukang ko constituency Terkantulia umawalan nag-aagaw armus ng rangat Upay syaklan yanong Yeton waro ay durkapong Upay syaklan yanong Yeton waro ay durkapong Kano azar kali gariya yum. Kari kamu nudan si saya arah di kok. Arazar. Ibruan no azar yum. Ibu saya Susan kok. Dokate me. Sana me kok. Larangnya apa di dia. Kira lagi kan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pulang serong apa? Siap serong apa? Masuk saya culas yang bukan. Depan itu dibapai hanya LED light sama pecah yang itu LED light. Lembar kariwan, lembar lendunya sa, usna babi ulai cakaribi, yang penlat sapi. Kanjai le, bayi kecil kertas ya bigi, papa kiwan cakari kaya lakson nampek, usna babi hanya ni katbon bukuk, nangwa ya ulai nai sabrek. Sajisen, bayi kecil kertas prokyat, kalian yang ni kedor bersenam yang kelok. Usna babi hanya ut nang waya usuk ilang penlay kari. Nabaw yak nak bilang nang waya lagi nai jing sakrok ublay spon. Halo. Sabha apa? Halo. Supramaya Sabha up. Katu yang kiwahe upla meeting kalau maya bilang hawalat ham luan kawi apa maya hi kada na video pa kaya diwawan ini waro maya ya ada meeting ya luan lang ada meeting ya saat komison jadi luan dia muram sayung jadi takut dia ucap muram dengan sajen harus dijunjung Sabha kiwa manek ekasam Sabha senang kipai tak Sabha ekra kiwa forum cakir Sabha tan sini yo ya kebetulan ong kiwa Umaroi Tri Nekar Wamalik Petri yang election committee Umalik kamu bermain yang kandidat senang lembaga ketelebid yang wahid senang Halo. Oh, kita tensur siapa betul ya besur ya sedang yang dibilang oke hari ini pun. Di Pemba Waro, Wayawan Sudong nggak senang, Hamtam di dalam
siliang umlitai tu ya senang karena kia orang ini por pai thau plai Wari Sumari Wadai Poi Sup Poi Sai Thadi ke Chlong Thau I Dio Sumaro Blai Kamte kini di tempat ya pi sampai up sampai burung nongkong hi burung ya pi kiwa wan najan najnai ha kini ke Chlong Thau yang ini dia ya pi kiwa he ni dalam usiang rangat rompotoi gunung kedu buat usiang rim usiang he mulang bermana bahkan dulu di sana klaim triang pemra baju mukhep tawapu yang lang piorok hadi ke Chlong Thau I wa ukur pu kedo oblaya pi yo pidinang de chai wa di burung